July ni kwa sang ni som ni panga ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule tun thla ni ruk le ni sari khan Brazil ram ko pui Rio de Janeiro a BRICS annual summit voice om pasari na chu nei ani a he summit nei la hian US President Donald Trump chuan BRICS ram te le an sangawizawnpuite chu America do tu an ni wangin 10% tariff lak bel sakan ni ang ti in navo ani kan soifo tawngin BRICS hi Brazil, Russia, India le China baka South Africa ramte soina nia atira Brazil, Russia, India le China te chawan nia anin zar phar zau zela South Africa baka ramdang engmozat chu membaran ni to ani President Trump-a'n BRICS ramte le an sangawizawnpuite tariff sang lak saka vo na chu Brazil President Luiz Inacio Lula da Silva chuan angai theilo hle a Tramathil ti dan chu ramdang zalen na ra be tumna ngai tu chiang lova pal bor bor mai ani ti in a soisela hemi chungchang hi kan bo zui thui hretang kumin BRICS annual summit a hian kan soita ram hruai tu te baka member thar Indonesia Ethiopia le Iran ram hruai tu te po antela Brazil President baka India ram Prime Minister Narendra Modi le South Africa President Cyril Ramaphosa te chu he summit a hian telin China President Xi Jinping le Russia President Vladimir Putin te chu an tel velo thung he summit a hian tunlai khovel thil thleng hrang hrang chungchang an soi hova US le Israel in Iran an beiron chungchang po soin BRICS member ram te chuan US le Israel te chet na hi international law bo chiat na ni ti in Middle East boruak chhezel chungai mo oman ti thu an soi ani Israel in Gaza an beina thasom ni pakhat zet ni to chungchang po BRICS ram te chuan ngai poimo angai ti soin mi te hrek ril tram na ral thuama man chu thalawan ti thu le mishing mamo tran puina thil te politics khelnan le indona man ruata na man an du lo thu an soi boka Israel in an khap Palestinian ral tlan te tran pui tu turbi ka UN in adin United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East chu an thlop thu an soya khovel ram dang te ngai danang bokin BRICS chuan Gaza le West Bank chu East Jerusalem khopuya mangin Palestinian state din na tur hmun poimo ani ti chuan ngai danala ni zel thu an soi bok BRICS hian ramtang rol in ramdang an frek thin chu na taka an dem thu an soya hetianga hmalak na hian khovel pumdan international law le mishing dik na chanvo human rights chakalani antia country dangin BRICS member ram Iran le Russia chu US le thurol puiten hunrei taka tangin an frek to ani BRICS chuan tunlai khovel sum le pai har samek zela US President Trump-an du dan na chiati dang lam chu an ngai mo thu an soi boka BRICS member ram som pakhat te chuan Trump tariff policy hian khovel sum le pai din hunati chiat ba ka sum don na chu na satakin na ti boy an tia US tariff hi mi pakhat ngai dan tlo chan om lo ani wangin khovel pum sum don na kalphung ti sezel tu turani an ti bok pahalgama fir fiakten civil mi somni paruk an tha po na takan dem thu an soya Pakistan mingero an lamri lo thungani BRICS summit thu chwa chuan Russia le Ukraine in dona chungchang soilan ani lova remna le monna tuantling om thoi se an du thu tarlan ania kumin mei le jun thla Ukraine in Russia raman beina wanga civil mi thi an om ju poyan ti thu le hetianga chet na hina takan dem thu an soi bokani US President Trump-a'n BRICS ram le an sangawizawnpuite chu America du lo zonga mala tu an ni wangin tariff za som lak bel sakan ni ang ti a soi chu BRICS summit thleng tu Brazil ram President Lula da Silva chuan chang le tin khovelin emperor ram mo lo ati Lula hian BRICS summit zo press conference a hemi chungchang hi soin khovel hi danglam to a thunei tu ber emperor kan du to lo atia kan ram hi mania ro in rel ram tu thu nuaya ma om lo ania Trump hian tariff a puan chuan ram dang poina tianga ti ve turin dikna an neya chutiang dan chu a omani US ang President in social media tanga tariff manga khovel vauna chu fo hi thil ni dan tur nin ka hrelo diktak chuan US te ang President hi chuan social media ni lo thu chu na tur le ram dang biak na tur za om zo ka nei ngei turani atibok Trump hian truth social a America du lo na policy nei BRICS thop tu ram te chu tariff za somlak belhchhah sakan ni ang ti aposani Brazil President chuan BRICS pol tu ram dang ti na le ti chiat tu mani lo ti soin politics thila tho ho na pol dang pakhat ve mai ani atibok Trump hian hetiang hian social media post ma se
a sarkar chuan BRICS ram te laka tariff za som lak bel tumnan nei ri lo ni in Reuters chuan an tar lang thunga White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Trump chuan BRICS ram te chevel chungun takin na ena an thang lian chak lem lo nia hriat thu le chuti lai chuan US du dan ngai poimo lo zonga hmala me ka ero angai thu a soya President hian BRICS hi US du dan ngai nep zonga hmala mek ni na ngaya President hi US du dan le mamo te da ma saber tu le chumi konga mo phur tulian berani boka chu wangin khovel puma America chu fair taka thlir le dorani MT chu athu puyania US le mi puite laka rem chang lak tumram te laka atulanga malak chu amo phurna ni bok ati heti lai hian China chuan BRICS pol chuan tu te ma eban tum lo thu an soya China ram foreign ministry thu puang tu mau ning chuan tariff chungchanga China chu kan din na ngaya kan ding renga tariff wara hian chak jok om theilowa mani tanna dikbera ngai na hian mason na thlen ngai lo ati mau chuan BRICS chu ram thang mek te le market thang mek ram te in zom khom na le tho ho na polani atia BRICS hian ril ruin hong takin tu te tan po hlok na om tura tho ho na chu thu pui ani ram enge matum bik ne mala tu ani lawa tu te monena in chal taw tum hek lo ati bok soitongin BRICS kum sang ni pakwa jun ni som paruk khan Brazil China Russia le India tenan dina atira BRIC tiania sangni soma South Africa chula lut vele in BRICS tiania sangni somni palia tilen ni in Argentina Egypt Ethiopia Iran Saudi Arabia le United Arab Emirates telak luan nia kumina Indonesia ina zom thar vele bokani huninga machena tang to khan BRICS sian BRICS member ram teman big tour cross border payment system an boy pui to a BRICS ramten olsam taka poisa in thon zungjung theina na system thar duan hi tuna khovel in global interbank payment network amhan mek laka tanga BRICS ramte zalen na turani dona ani na taka chuan India China le Brazil te hi khovela mishing tam naram an nia South Africa Egypt le Indonesia te ba ka Iran ten tel le tak boxia wangin BRICS ram in payment system tharan man chuan Swift banking system mang tu an claim sot dona chumi na hong ber tur chu Swift system in nga na US dollar ani dona US dollar hlutna tlan hiam sot dona ni Rio de Janeiro a BRICS summit voisom pasari na hian cross border payment system mang tura malampan zelan rela he cross border payment system hian BRICS member ram te chu olsam jok le him jok a poisa in thon ton na siam sak dona soitongin Swift banking system mang lovin BRICS ram te bik chuan a hran pa in sum don na lian thama po olsam takin sum an in thon zung thei dona he system mang hi chuan BRICS member ram te chuan an ma ni ram poisa theu chu dollar a chantir zelangai to don lo wangin dollar mang tu an kiam sot don ani Brazil a BRICS summit a hian BRICS payment task force 10 BRICS payment system nei tura man langna chungchang hi khun khan takin soi ho ania BRICS member ram finance minister le central bank governor te chu hemi konga chak tak ma lo la chun zom zel turin thunei nan pe a an malak na zel tura hian member ram ten an ngai poimon soite hrengreng chunga mala in sumdon na lian zo le langtlang siamani theina na mala turin an du tian soibok BRICS cross border payment initiative BCBPI hi kumsang hi sompanga tangan boi puidei to khania hemi manghian mani ram poisa theu chu ram dang ne na insum don ton nana man thei turin an ruam mana abik takin Russia le China te hian sum don na konga US dollar in ha pum hlum ringot mai chu him lowan hria da wangin hetianga malak an tum na hi rei to a abik takin Russia in Ukraine run nuwa dollar le euro manga Russia forex reserve te chu hren sakan ni ta ka wangin Russia hian BCBPI hi man thuai thuai an du to a BRICS member ram te po in US le khothang ram kuta om Swift system in nga chu kong sang sanga him lo na hre chho zel boka he malak na hi US chon khovel an op na hrui po phel na rem chang ani don ti hria in BRICS malak na hi an ngai thei lo hle ani Brazil President Lula da Silva bok hi apa a kumsang ni le som ni pathum khan engwangin nge kan poisa manga kan sum don ve thei lo tuin nge rang ka chakani lo chon dollar man tur ti reng alo ti lung lung to ani heti la hian soi mai a in BRICS payment system siam hi harsa a ani phung tur duan chole soi fi mai chu harsa lem lova mase chumi ta na khol man tur te him taka sum le pa in thon ton thei dan tur te chu
soimai aya ti fel har sa alo ni a chuba ka BRICS member Russia le Iran te chu khothlang ram te nan frek me ka wangin an ramatanga ram danga payment siam tura an system ti danglam te chu a ol sam lova hetianga system thar mang tur hian ram sang banking system te chu siam danglam veka ngaya wangin na a ol lai lo hle a soimai ai na har sa tak zeta engtika ngen man theyang ti chu rin na point soi har tak ani tho ani engpo ni se ta lan tongin BRICS member ram te hi an te lova tuna BRICS member rama mishing te hi khovel mishing zongjong atanga za somli paruk an tling to a aleilung ang point khovel mun za somni panga zet chu BRICS member ram mani to boka khovela internet mang tu za somli zet chu BRICS member ram mi kan ni boka G7 le European Union te ai point BRICS member ram te GDP purchasing power parity PPP hi alian zok dai boka hetiang khopalian ram inzom khom hi Enghelh tham chu ni khopang Bahzar lo thira wangin kan lo me